ekika kya pisto yashangwa ankuto yambara kabare hii ni itendekero ryambara University of Science and Technology. Wabanza okugireba ebintu nibyo yatugambera. Umuntu bakweta pisto kuko kanjireba nkamanyemeriro tumwa boda boda ngo alete ki alete police yiza ejiyo kijonge cyanale uko ntakwasa kugirugaho kanale bere mundo kuna jina tumaho tumwa boda boda Bueno, organ korupsankai na ninga kukora nintaho wanje tekatego cyanje umusize kintu cyapa ari kintu cyamani izo ndizo yarabasa kugireba atumara kugireba ajwara gibisa ajanga kugibisa ninga ajanga kuhereza abantu bitwese bitaryo sabanga abantu metwerindeke tureke kukwata ndo tumano cyanga kawo katware ngo wazakabika kandi shange ka kurete revision arasisi wambara yenje kame amakuraga yajyawe na mukama wayo yamanyure. Polisi yagiyeho na mukama wa pisto yazoka ariyaha polisi, so polisi neza gumiza muna investigations tirebe yabane basa kutunga abo bantu bamatakingira gonka ninyenda kurabura abantu nadaraba bine private arms babe very careful na arms zabo Ebyo ebir Kampala na mnong hati bikwibise mbundo ebikanyere ebi nabyo RCC haro kukuyabigambaho. Uzibambara tubashimire kunga bashemereye kuba careful no manya security netandika n'umuntu nyowe iwe umuntu bashemereye kuba careful bashemereye kuri abantu abarkwekeka bakaba reportinga kandi kunagamba of course kuba nkoko necyo bitereza signal byaba ka Kampala byaba kahi necyo bitereza signal yo kugira ngo twongere mu mani Abo TV West ndi Senyomo Gideon.